lama pi Wada penjeng dong jong kabit ya pingan on ino lajeng eki ban kisho tang ma pi ba ye shi junam ngalaji ngdup ya pi halak sang Kemudian segi perlu di bawah film bahasa mereka por mereka por, hidon yang mereka film puson mereka hak mereka saka, kerja mereka poster kapa hidon mentah, dengan mereka film kapa pendi na kawai ka production house na for River District, dia yang mereka film puson, terai kelada pendiang lut narong syadong, kadang saat sang kato kani kendiat ki bentah ki bahap pendang pendit pendiang, yang layu ban yakern kendiat bat i try jong mereka film puson. Iba yang hamdai di lapatai kita konsoi har bedep ni ka film di ong ba iba bun kita sim benta kidena po Riboy district jami kam naga kadong kathan jami na po umdan te nagaleng jonga kum wei na kisamla mo naga ka Riboy district hamtam naga kashtong ka hau jami na po umdan na sorong ba ya ka film dilala ban beni naga dong kathan ka jami te nai ke kit bo kit riang ya ka tim baru koi kumpul samla jong kanika dong ka hangge jongi ba kanika film kan nang long ka yo ya kacing kersan na kipat ba kin so tunat ya kanika film kin yarap ban kan kersan susu na kipor kumba ngitep ba hakina sim mata kanika film gede ki balabit babit babiang sudah ibanang kita takasap kumno ban aktif dengan dot sibun dikentin tang kita dikentin kublai ye berkat ke parlok di bapai jangan kapor kaketeng jangan ada pondasim asyong asa maulong Riboy district adon hangne jan jangan ke poster jong film puson kaban sa mission balaak da rukilan lalu but la direct dai ba yong rek kemdai gidon sibun ke artis ngamla ban penpau kerteng hangne kane ka film kita release nation kerpat ya pigi pajba kinseng bahaban kersian ya kane ka film pusan ka film ka ba git jingmon pi wan baksaki dalam hidung hikmat saya iya ka jing tanat ya kane ka film kerpat ya pigi sai sin pat ki perlo apo jong ka rikasi janji ahi baro kawai kinseng bahaban kersian ondala release pajba ya kane ka film pusan dan ai ka ketika mon ketika diang na ka pos takata kublai pi baro hakane ka por pumba film gane ka poster jo ka film jongi ka ba kateng ka film pusan de na tepat dia pi ginong kibril mesrat berpej film kasih ginong kasan ma kantam akhirnya kasan lam ya kane ka film ka jonga ka ba kateng ka film pusan o nilai nanti mata la kumba license me kiji babun hapden ka lockdown inilah dir ka por mengimprimi ya ka film re wala kataru kerpa dia pi bapin support ya ka film ka jongi ada nila kala ka por biju sinema ngatrai hau nai Oktober nila ada upload ya ka film ka jongi setang ba ngin le final editing bat ba ngin release na saya sih nggak kerpat ini baru bapin sobaban ai ka jikasan ka pura na bata ka film puson kapala sim bunyi ki artis ki sim mata ki na o Riboy kumu rokilan lalu pasan play par kumda ter ha gaji mama banjar kateng te ai gaji play sa stin ya pibor ngabat na kerpa di sa stin na gaji sore pakin fashion lab yang na free bojong ni Facebook tidur babril jong pi ki kring malakas ni haba ngatia ngasong ngak men bat pi bait hangatuam men simar wei kat mang ngakwa bat pi bandon bat pi ban song rengka hap deng jing e ngimat ya pingan om ino merwei